Pamiarsa anut surat edaran SE Gubernur Bali nomor 4 Warsa kali tali selikur. Indik pawigunan kain tenun endek Bali, kain tenun tradisional Bali. Sene kanton ramia keblik bagang tur miolehang sokongan saking Pemkap Klungkung. Bupati Klungkung Inyoman Suwirta mausang galah puniki Presiden incapang rasa tresna tur bangga krama di sejroning produk lokal pemekas kain tenun endek. Bupati Suwirta latarang raw mangkin pakitanipun kantun nyagayang awik-awik indik pawigunan kain andak inucap. Matiwasan sarang SE Gubernur Bali saning nguduhang nganggen kain andak kering raina anggara. Pemkap Klungkung talar ngawahin indik pengangge kain andak majeng ASN miwah pegawai ring sektor formal. Bupati ngicenen imba ASN ring raina bude nganggen busana warna petak, nanging raw mangkin mangde ke inovasi yang nganggen bahan dasar andak sane muwarni petak. Punika talar ring rahine Uraspati. Sane sedurung nyane nganggen busana adat Madia antuk selantur nyane mangde kawah nganggen bahan andak. Talar ring rahine Sukre yene nganggen busana olahraga. Kuentenan saking para instansi sane sampun kejantenang pacang anutin busana olahraga nganggen bahan andak. Tios mausang indik galah nganggen andak Bupati talar mesemaya pacang nyelahin sentra-sentra produksi andak ring Klungkung. Andak sane kanggen oleh para ASN miwah pemikari ring sektor formal mangde sayuakti rauh saking penenun lokal. Sejroning nambakin kanan kaun inucap, jajaran Dinas Perindustrian miwah tenaga kerja pacang kaician pewara antuk nyelahin tur ngicenin pembinaan majeng para produsen andak lokal. Mangdeipun side medalang inovasi melarapan nyiptayang motif-motif anyar. Raris yang kekeniang pialang sejroning produksi jantan para penenun kaptiang side memproduksi kain andak melarapan mekelompok, mangde side ngimbangin ageng nyane pengarsan pasar, Denpos Nguningayang.